Ako avantura ne zvuči dovoljno uzbudljivo za vas, šta kažete na panda avanturu? Opa, desno. Ja sam Kosta. Danas sam sa Vilijem i Nemanjom u off-road avanturi po Fruškoj gori. Začinit ćemo i pričom o životu podunavskih Švaba, ukusom karlovačkih vina i pogledom na Dunav. Vozite se s nama. Ovo druženje počinje na novosadskom keju, a vreme je da vam predstavim i glavnog junaka naše avanture. Ova genijalna žuta kockica zove se Panda i može da stigne gde god zamislite. Mi ćemo sada njom do tvrđave. Panorama Novog Sada izuzetan je prizor za oči, ali nastavljamo put ka Sremskim Karlovcima da ugodimo i duši. Pozdrav, dobrodošlice. U Karlovcima nas je ugostio Vilijev prijatelj, vlasnik podruma rakije i vina sa dušom i toplinom doma. Produžavamo u kuću predratnih podunavskih Švaba, gde nam gazda Stjepan dočarava kako se nekada živelo pod ovim niskim tremom. Zamišljam kako je izgledalo spavanje na slamarici, pranje ruku u sobnom umivaoniku i kako su Švabice na prozoru iščekivale muževa s posla. San svake domaćice u ono vreme, prva veš mašina. Rastajemo se sa Stjepanom i odlazimo do najboljeg vidikovca nad Karlovcima. Pogledom odavde označit ćemo kraj mirnog dela ovog druženja. Kroz Frušku goru krećemo se utabanim stazama, ali i onim koje zajedno otkrivamo. Avantura stvarno kreće kad blato počne da diktira promenu trase. Momci, jeste spremni? Ajde, Ana. Sve što ste do sada gledali na stranim TV kanalima, kroz Panda avanturu možete doživeti i sami. Odlično. Zaustavljamo se u prirodi da zamezimo i predahnemo, a nakon idiličnog piknika sledi i smena za volanom. Pazi. Malo sam gledala kormilo Nemanju. Da vidi da nije lako, a ne da žene ne umeju da voze. Penjamo se do šumske tačke zdravlja pa i do viših vrhova Fruške gore obgrljenih planinskom maglom. Na posledku spuštamo se u selo Banoštor, gde ručkom uz Dunav privodimo ovo druženje kraju. Svakoj pa i Panda avanturi mora doći kraj. Vidimo se uskoro u sledećoj. Auf Wiedersehen. Ovu, ali i mnoge druge višednevne off-road planinske avanture možete potražiti na sajtu Serbian Adventures. Ako vam se dopalo da putujete sa mnom, pratite i dalje naš YouTube kanal. Obiđimo Srbiju zajedno!